nai mapahit amang Hapogosoni Tardok kondisi barandamang Tupuk si jalo oni. Jadi adong le masa ni haleo. Masa nih haleo. Jadi apa ini haleo? Odot. Haleon. Haleon. Dangi betul haleon. Tanya bang itu lah. Jadi dulu haleon terbukti itu makanan boras itu terutama. Boras. Jadi sonari doa dong boras si Februari panen. Mulu na julu tahun 60 tahun 70-an, 5 bulan sa panen. 5 bulan umur ni Mei. Jadi maksimal atong mana 2 hari setahun, alay dang 2 na julu dang 2 hari setahun panen. Sa tahun do. Jadi molo halihom molo panen bulan onom, dapat kapay mama bulan onom tahun depan mo sa asa aroboras na baru. Panen. Berarti asa hatok dia tuh si bana paceklik. Paceklik. Jadi itu bahasa Indonesia anak. Jadi HP na bali mo mulong sa pululan leo misalnya kan, HP nak sudi jol mambar haw mana bolak na bidang kan. Jadi adong doon na bulan do pinga habis boras na. Tanor boras mo. Bamulo nga bulan Islam mulo di hutom misalnya panen bulan onom, bali mo mulong nga bulan April tahun depan. Tapi Ima haleon may. Tapi Nando mengaya ada dia kan kelahiran Sidikalang. Sidikalang. Sebenarnya awak tahu. Oke, teman majo. Lagu siya Anton Jote, teman teh. Anton sila kan. Masa ni haleo no teh. Masa ni haleo. Ya, Beda. Ali Bang Harim dan ngialami. Kan kelahiran sekarang. Jawan na. Lahir tahun 71. Jawan na. Dia. Kami dulu Pelalu dia pelalu. bahkan garung pun mau gil duluan. Saya masih di Halian waktu itu di Ledong. Bali capur do kadong ido borasi ima. Udah biasa itu. Oke. Nah, beda mak. Masa ni haleon ciptaan Anton Sialagan. Kana morai aman dan terpatupang awaman napi nang idomi sikola natipong haru alamok pe na sinali namay takas di boto amang di utaon ay masaning haleon do anong pesa sa otik tuhor ni rengge marsi boras sa takarno lima tino doon niyamang datar berengaw na sinari peso say na amang barbodari ari sude na mapahit na amang Hapogosoni Tardok kondisi barandamang Tupuk si jalo oni.
mi sikola na tipo haru alam mo pre na sinali na mai takas di boto aman di hutaon ay masaning haleodo Anong pesa sa otik tuhor ni rengge-rengge marsi moras sa takardo lima tino doon niyamang Daftar berengam na sinari peso say naamang barbodari ani sude nai mapahit na amang lapogosoni Kardok kondisi barat na amang tukuk si jalo oni Jadi mirido modo halio. Iro. Julu per julu dalang garong. Gadung. Asabutong, boras asabutong. nai. Asabutong. Oh. Jadi sidabuan modo habis gotilon 5 takar. Di Batak. Ah. Alay mo Ada na nuk yun? kaliun gabi Butakar. dua. Iya. Jadi Jolo menggarung mah. Bayan lang magilo pa batong garong. Baru dicapur to. Ijak jagung. Capur jagung, capur sudah may macam may mga tasi. Masa ni halio. Baru suka di Badung sudah. Ah, iya. Alay so na nakaroon may halio. Modo halio na modern tas yung do. Chris mo. Kalau sonari, Aleon, bono-bono deh Aleon, alani malas namanya teh.